Tayari West Mulungi elizoba natuma umugisha wo kutayira office ya production Omurkazo district kandi nyine omwami Alfred Ogunodivio wa Kazo district nako cyangwa mu Alfred ninya nakira madam Naume abatayari West nanye nashimirwa kuba mu program eji mazina ni Dr. Alfred Nalumanya, acting district veterinary officer wa Kazo district. Ejwa etwiro neteganisa Kazo district neteganisa barisa shangoma no abatun karantine omuntu ali kwa heru akamanya ngwejwa ne dwarachi ejwa nendwara y'amatungo erkuretwa akakoko ka virus ejwa neteganisa amatungo munonga amatungo geine byara bibiri nkende embuzi ntama na nempuni ejwa neteganisa munonga endwara neteganisa munonga amatungo kandi neretera obutare bwaba kubi ngashobora gukinga abo kuba ejwa n'ikintu cy'umunonga bweno niyojwa neretera intezarwa munonga ezimo za fisa ubunyana butwamutwe kira kufa umutwe kweta okuborozia abanyambara no bakita mu yone borozia nini ngwe entwamutwe ko kuzafa efane boroga. Okay. Kazo district yahiza wirekera uteganisa bendwara yejo kandi nkuri government mutiraho byo cyujuransa kubanza Kazo district iteganisibwe indwara yejo kumara imyaka nkene yone abanza twagira indwara yejo umwaka wa 2019 district yagigira ubwire burengwa basa kuza imyaka 2020 then twagaruka twagira indwara yejo kuga 2023 ta 2024 nuko twagira ikizwecyo batikinga kumara imyaka 2 autari w'amatungo utakora na mudana mate amakagata nakagatekenda kandi twagabatse twinombaza umukino ubuyo pako twagira wansa kagarika cyane twagaruka twagira mu indwara yejwa 2025 onka unkumines tukagira nka sandike ibiriyonka umfamu zinke ibiri kandi cyabere kirungi twatunombaze twagisensingire twakora surveillance twakora kugema yakakukira abiyabereri so nisima government kugira ngo kuga 2025 nena bakatumbazi twagema amatungo gona twagema twareba ngendo aratera steganisi Dr. Ndwara yejeje inangoko ko affecting itoba kugira ngo n'amategeko region na inyama yayo inakumva affected. Okay, indwara yejo atekera kutura kurumuntu kuza mu bantu kuyaho affected no kureba ngo ubutare bwakingwa na n'umuntu wahansi nawe nkanagira na affected umugentasi n'intungo kugira nihanga na district. So obahati ejwa Omurkazo y'urumu n'abaterumu kandi obahati nohereza amasiko cy'ababitsa ejwa muri mujubansi obahati twinejo district kandi ikindi tukagema 90% district hapo nkubire bwabwire abenja bagendere bwire bwabwire amezi mukaga gahuri government ekareta iteka ingash policy yo kugira ngo ije
umupolisi yabereye umbazi arusha kandi utakushika mu cyemunonga eze aha police kugira ngo umurisa agurumbazi rwejo kandi agene imurundere mu mwaka umurisa ogo police ntugeta cost recovery and cost sharing compulsory biannual FMD vaccination. Nkibandi kimanyisa ngo umulisa naza kubagana na government process yo kugenda na mitungo na abusho naza kubagana na government naza kubagana costs na government any costs eze kuza kutunga kukora government neza kushashura okutera umbazi neza kushashura veterinary officer okutera umbazi neza kure bomba neza kure neglectors negaka already yayombekire ibicyo by'umbazi a district ejito yakazo ibicyo rero ninga store ito kweta cold chain facility aho mbazi gushemera kubana ubikwa gutafi ukabikwa kininga shukutagatsi babo ubutakuga cold chain enye yajombekere ne basa kutwara umbazi miliyoni 2 doses so government ebyo yakoze hati hariyo omulisa wekyashimye kuba nakora niki omulisa ashimye kuba naresha shoro umbazi government yatungire yakuzira umbazi konka yakuzira umbazi kandi yaguretse konka omulisa atakagendere nja kubanza gira agushashuje then sente ziriya zigacya system kugira ngo bagure ubundi umbazi waketegereza sente zo zizaguma system nizugura umbazi nugwisha mbisa nashashura batera mugarukana kije ubundi so system ntugeta revolving fund nkimanyisa umusente nizija kumaziringahi saturation system nizireta umbazi umulisa nagarukana zigara umulisa neja kushashura ntitubanza kushashura shirikana embuzi nyakuri entama embuzi dene mpuno shirikana nazo dozi kandi umulisa shinga kuba nagemeza emurude rw'umwa burumeze mukaga so far procedure English process yo kushashura na byona elieti itunga kazo district twatangire ku registeringa abarisa abashaka bagira umumagumbura registeringa abarisa abo baza kuba registeringa na namatungo gabo ne namba y'amatungo gabo then eja district omushaka w'ikombora agire database aharabine abarisa n'inamba y'amatungo then bagate bagire ta district tugate tugire database mu office ya DVO tugire database yo kumanya ngo abarisa nubatu na n'inamba y'amatungo then nahija kwija bank ne kora itu kweta onboarding ne creatinga aho kushashurwa aho mulisa arashashurwa sentezo omulisa kwakushashura hariya database zetu ntubantu manyango mulisa nankayadira yashashura then tugenda tumugenda bank neza kuija na itupeta farmer unique farmer identifier ejo neja kubereka ID yo mulisa orashashura kandi bakamugenera
ati Dr. Kazo ni mwa district ezikusharana na National Park ya Katonga. Is it Katonga? Katonga Game Reserve. Nanga masha part of it iri Kazo. So you almost iri Kazo. Good. Hati ninyebuza wagira ngo embogo na n'ibindi nyamisho zine byarabiri nazo zijanzaze endara yisho. Hati mwiza kuchukora mtaho kandi. Kutukuba twine entekwe kubine immunity. So far, for example, muka burunga aho kuba n'ekutana na Melia Game Reserve. Muka burunga twereke kugira ejo side ya Katonga. Ente na n'inyamisho kuzikuba zigenda zazimye immunity kuma siri inyamisho no kuzakora zimye ejo. Izwasita gesta tizikuza gustora abo kuba kumuya twatwine kitwine ndibarongo tubato atahoro so hade icyo tishimye kuba n'ikitwinzi. So ombaza wajera gukira mu kazo gupingana umurikazo already government yaretsere ombaza gupingana emetwari kunesha kashangu na bitanu roses ziriya. Lisa yamayica kuza gukora kandi kwiro kendera message yo kumulisa yahera kwa niye message yo kubanza ninyenda kubagandira barisa ngo icyo kubanza mu kwataganije n'abashaka bigombora kirani kibasika tunga inamba y'umushaka bigombora ya Kurgoma cha pasi mziro si wani kwa wasi. Abo kuba mukamyangu abashako na basuta shikaru rumuntu. Konka kandi ikirundi naba namanyana na chairman rero si wani. Omushako wegombora chairman rero si wani na mama. So na nyanaje zabarisa ngo mugire inkorigana na omushako wegombora ya. Echa kabiri then reporting ikizubu cyo ne cyo afamu yawe abo kuba turi abakozi ba government turi kugira tsa kubayanga ecya kabiri ninyana kubagandira barisa ngo bareke kurra shirinkana kende ukashama n'ikintu cy'amani mu sente nyingi mu cyo kubanza turiyo tufana nejo mu tugire tugire ingi mu ihanga tukuba twabingire mu ihanga obutari kujabuza n'uko taro kugira ngo abutari bayimera n'ingara wa karanti cyane kintu cyo kubanza cya kabiri nikija kwa attracting market ninga market ebintu ebyente zetu kanyire ngo amata ninga shi inyama neza kubasa kuza akero yihanga kandi ezeho ene umuhendo gwa higuru no